Так, туғандар, ассаламу жамаат, ассаламу жалпы бізден Алам Қоғар каналымыздың көрушілері, ұматы достар, жалпы YouTube көрушілер, айтылу барыңыздарға Ноуқат Шергештен жалпыңыздарға салам айтамын. Бүгін 26 январ 2025 жыл, аптаның бүгін базар күні, демалыс күні. Барыңыздар, туғандар, қолдап, мынашындай лайкты басып қойсаңыздар, мен сіздерге бұл шағырашта бұйырса, мынашыл Ноуқат мал базарындағы, бұл жақтағы бұқа базарды көрсетемін туғандар. Мына жерде байланып тұрады. Бірінші мынашыл чоң бұқалардан баштаймын. Анан мынашыл чоң бұқалардан айланып, бұл жаққа барып, майда еркек тұрпақтар жаққа да түшемін. Каналға сөз түрде қатталып, лайкты тарс басып қойыңыздар туғандар, бекер болған лайкты. Мен бұйырса ешімді баштадым. Анандағы мынашыл астағы номерлерді мен жөнден қойбайым. Егерде шындай оптом бада туғандар, мынашындай бұқалар болуы, анан башка нерсе болобу, кандай нерсе болбосун, жарнама кылам десеңиздер, реклама боюнча дагы байланышсаңыздар болот. Мындай тайлардагы оптом тайлар болсо, аны дагы буйрса жарнама кылып, реклама кылып чыгарып беребиз. Мен буйрса ишимди баштадым. Мага ийгилик каалап коюңуздар. Бир жерге жылуу жумшак олтуруңуздар, мына караңыздар, күн суук. Бисмилла деп мен ишимди баштадым. Мына қашқан бұқалар екен. Тақсыр сізден бұла? Қайсынсы? Қаншадан үшеуі? Үшеуі 500. Бұлар жаш қандай? Ем бұзда? Үшеуі 500, а? Үшеуі 500 дейді. Ол солаңыз дерсін. Жақтаншы? Білбейсіз бе? Сізден мұ тақсыр? Üçü 500 deydi onlar. Sizden mi taksir yok? Hay sizden? Yok. Kızık bulat payı. Tartamın da ona kan? Jeteyin ha? Assalamu alaikum. Hurmatlı біздің Москва шаарында иштеп жүргөн мекендештер. Эгерде сиздерде кандайдыр бир документ жагынан көйгөйлөр боло турган болсо, мен сиздерге Бекболот деген мырзаны сунуштаймын. Ал өз ишинде аябай мыкты. Анандагы эң башкысы ушу прописка маселеси, учетко коюу маселесинде базадан чыга турган кылып сиздерге жасап берет. Ар ай сайын базадан чыгабы чыкпайбы, аны да текшерип турсаңыздар болот. Андан башка документтин бүт бардык түрлөрүн жасайт. Экрандагы номерлерге чалып, Бекболот мырза менен байланышыңыздар. Буйруса, ал сиздерге сонун кызматын өтөп берет. Сода отат бұл жерде. Қайсы сода отат? Тартып қой, не oldu? Қанша жатты? 5. Қайсы? 5 ya. Тақсыр, қайсы? 305? Сенен сұраны. Өті бершіма. Кешінеден қойылар. Қанша берсің? 305 mi? Қайсы көй? Үші? Yok. Паракел болды. Yok. Бұлай көй. Тұғындар. Бекерені тұтқаныңдар. Кирасым есін. Екі өкен, екі. Oldu. Kaçadayız? 112. Sattı mı? 112. Bakkan okşat ha? 112 mingga satılıptır tuğanlar. 112 mingga satılıptır. Bir yakıt ölçü. Buna buqa bazарды тартпайсыңбы деп жатқан біздің көрушілер, мына алыстағылар. Жақсылап көріңіздер. Лайкта басып қойыңыздар. Қайсыға баға бердіңіз аға? Onu ekte kıralım baba. Kaç verdiniz? 271. Ekövüne 271 mi? Hazır şu 305 bin Oscar rotası. 305 bin bergin. Oscar rotası. 305 bin ge. Marta 305 mi oldu? Oscar rotası ne? Eko chat. Eko 305 dedi. Ben aldığınızda duranmış oldu. Kaç? 305 bin. Eko 305 deydi onlar. Bas kaça buldun? Boğaz kaça? Boğaz 170 işte yapar.
170. Yaşçı. Yaş, 2 yaş. 170 bin. 170 bin. Sizden mi o? Ya. Şunday vaqtda nega soda qattiq bo'layotgan. Taqsir qancha bo'lsa? Bos. Bosi 96 ming bo'ldi. Soda oldi. Siz qanchada o'tasiz? Bilgan shu. Sham so'datda. 96 ming bor oldi. 96 ming bo'ldi. Qaysi bo'qasizlar? Sotdingizmi? Yo'q, ham sotdim. Ne ko'y? Qancha ko'y? Shurasida O'zingiz qanchada o'tasiz? Juna. 300. 300. 2 yashar bular, ha? 2 yaş var. 150 dan ko'y, to'g'rilar 300. Ha. Ha, narxi ko'y. Buni ko'y, to'g'rilar. Ana. Buna bakalım. Qaysi soda oldu? Qancha oldi? 140. Bunani qanchada oldi, ha? Bunani 140 boqildi, ha? Bunani 140 ming boqildi, to'g'ri. Ana, hozir o'tdan o'tadi. Bundan soda. Qaysi yerga borib soda. Boz qachon? Aytmadi. Bosini aytmadi. Bosini aytmadi, mana aka. Ne boshqacha bu? Sizden mi taktın? Boz qancha ekan? Boz qancha boz? 140 kamı var. 140 kam. 140 ming kam var dedi. 115 mingga bermayapti. Ne olur çoğun ne demek? Aygır okşat. Yalan bas kaça? Bas. 130. 130. 130. 235 şeker. Satıldı ha? 235 binge satıldı turdu ondan mı? Kim iken bu? Bu eski kaldı. Ket kaldı ha? Yaş qanday ekan bularning? Yaşı bilmiyorum. Kesin. 235 binge satılıptı. Tartib koyun lan. Yaşını bilmediniz ha? 3 yaşında şey. Ana. Güzel oturup. Tak, buna ki. Suratga tushyapti. Suratga tushyapti. Ehtiyot qilingizlar, ehtiyot. Ozmoz bor ekan, o'zi otib olishdi. O'sha Üstüne kadar korkmayın ya.
Üç ay turganda saksam. Tak, hem aldığa жылайлы. Sizlerden mi? Boğaz kaça taksır? 160. 160 yaşçı. 8 yaş. 160 bin. Tak, endi bu yoqqa silamiz. Maydaroq tarmoqlar yoqqa o'tamiz. Qog'ozlarni so'rayotganlar. Nima o'lmadi? Nima Nasıl sizden bunlar? Qanchadan ekan bular? Eng cho'ng'imiz. Je bordigi birdaymi? 150'den de yap. 150'dan. Rossiyada ulan. 270 işte. 300. Üçönü 375. Yaşlılar qanday bu? Yaşlar Bektiş ha. Ha, canım. Baba aslan ko'rsatib o'xshaydi o'shalarda. Hozirda bundan cho'ng ekan. Taqsir qanchada o'tasiz? Boz qancha? 200 kam bo'ldi. Tishchi. 2 yashar bo'ldi. 2 yashar. Cho'ng ekan. uve. Tak. Odan boğaz qancha taqsir? 150 kam bor. 150 kam var. Namuscha? Buldag'i. Bu 130 kam. 130. 130 naraliqlar 150 dan ekan. Yaxshi. Boğaz qancha taqsir? Ko'kdim. Yok pol 100 bin son. 100 ming so'm. Bozor qancha berdi? Bozar 92 bin. 92. 92. Oldu. Nasıl oldu? Terisi yaxshi ha? Qancha o'tadi taqsir? Qancha? 91 mi? 91 mingga bermaydi. 91 ming tuğanlar. Tak, yoğunlaş. Satıldı o. Satıldı o. Kaçırdı o dur. Boğaz kaça? Boğaz kaça o? 130 de yap. 130. Yaşşı. Yaşı 1 yaşardan ötken. 1,5 yaşta. Soğudanızdan görsün. Kaça bağ oldu taksır? 77. 77. 77 minge vermedi. Tuğanlar kim like basılık like basıp olmazlar. Taksır kaçadan bunlar? 550. Kaça o? 5 o ha? 550 minge tuğanlar var. 550. Manda qılayınca ha? Ev var. Sen nereye çıkmasan mı? Tüyka. Boz fiyat kaça? 100 bin kam. 100 bin. Bunda 100 bin. Boğaz kaça? 100 bin. 100 bin. Poroda? Grifort. Grenford. 100 bin. Ya canım.
Boğaz kaça ekan bu? Boğaz kaça? 80. 80 bin kemi var. Ha 85 bin kemi var dedi. Boğaz kaça? 90 bin. 90 bin. 90 bin dedi. Nasıl oda olsa? Kaç 73 oldu? 63 çok oldu. Ha 163 bak o. Eko'nun 163 bin boğak oldu. Tuğanlar. Ana haftası oldu. Usul bir basası satıladı. Tak hazır bir yakada tam o maydarak tırpıktır zakada tuğanlar. Maydarak tırpıktır zakada tam. Etler жақсы. Buna ne oluyorsanız? Satılçı bolğanda. Kaç verdi? 81'den yaxşı le. Munoz tartib etdi. Kaçıncı tartımdan? Bunlar özüm Tak. Pazar pişkıda emas abi. Svet kaça bas? Biz 75'ten dodan. 75'ten. 75'ten dedi. Boğaz kaça boğazı? Boğazı? 75? Kaçta doldunuz? Kaç? Siz kaça verdiniz? Ha. 66. 66. Tak 66 binge bermeydi. Torpaqlar kaçadan? Taqsim kaçadan bular? Doktoru. Ha. 60 göresiz. Üçev qancha? Şu bilmeyim ano. Жалғыз. 80'den ha? Ek torpaq qancha taqsir? Maliyet bu. Ek torpaq. Ekon 60 bin. Bu kadar ölü tuttu. Bulmaz böcek. Так, майдарақ торпақтар жаққа тәуелсіз бүгін қуарақ келіп тұр торпақтар. Ғана торпақтар. Қаншадан бұларыңыз? 65'ten. 1, 2, 3, 4, 5, 6 baş var ekan, 7 baş mı? 562, 64, bir baş koyusu var mı? 2340, 44, bir baş koyusu var mı? 960. Edep koyayım mı? 500, Kaça boğası? 64, bir baş koyusu var mı? 960. 71 bin oldu. 2340, 44, Ha. 500, 71 bin lira vermeydi. bir baş koyusu var mı? Ulan takma çay. Ha. Kaça gitti? 80 kamera. 80 km az mı dedi. Alğanaq şey. Alıp duruyla jıldır diyor. Nesle. Qancha bo'ldi taqsir? Ha. Eko. Qancha bo'ldi? Eko 113 mi? Bermaydi. 113 binga bermaydi eko.
Tak. Boğaz kaça var? 65. 65 bin kemi var. Tarpaklar kaçtadan var? Cumhurdan. 110 tam var orada. 110. Nasıl? Bunlar 110 tam var. 110 ha? Cumhurdan 110. Gel lan. Selam. Selam. Kança boğa verdiniz taksir? 114. Tek oyunu. Tek oyunu 114 bin boğa. Kaç falan? 114. Ha, jetinde kapacağım. Tamam. Söz. 114. Onda rekor. Derbe dat. Tak nasıl aç? Kaçetini vermeye koy durun abi. 50 kam var bu oldu azmaz ey. Niye zaman hesapta onu? 50 kam var değiş mi? 50 min yazmaz kam var. Siz geçin, boş ver. Kaldı da vermedim. Vermediniz mi? Kaç kadar bu? Ağlam kovar diyor. Tak. Vardı erkek mi var? Ha, Kaçıdan bunlar? 55'ten de oradan. 55'ten. 55'ten de tamamdır. Seninki mi bunlar? Sana iyi. Ben yapsam böyle işte yok. Bu var nima deydi? Kaç yer koydunuz? Nima somon dedim sizlarga. Ha, yetdik. Qanday aldın be? Ana pazar. Kaç ekan tarpok? Olban. Satani. Sizden mi? Kaça bağlısın? Ha. Ha vermediniz mi? 65 bin vermediniz. Bak şimdi oturmuş. 65 bin görmedim. Oldu. Soğudan sözüm. Tak. Onlar çıkarılışımızı intiktayman. Buyursa alda bizimle bir goltumuzdan kızıklı çıkarılışlar bulup söz türde akırında kolda öğretimde like degende sen basıp koyunuzlar.